One, two. One, two, one, two. It's not that loud.
Baratua Bagonam Reneng. The time to worship our Father in spirit and truth has come. So therefore, let us invite him to guide us through this church service. Arrapeling. Kilaletsa matwaruna ditabeng. Tuso yarona itla tswakai. Tuso yarona itswa lebitsong la Jehova. Ya entse maodimo le lefatshe. Me a boloka nnete ka ho sa feleng. Ke ka ho re dumelang ho ba Jehova o tla phetha tsohle bakeng sa rona. Amen. Phuteo e halalelang a ke le neo mohau le kgotso ke modimo wa rona le ke ntata rona le morena wa rona Jesu Kristus. Amen. Ha re kena ka hare ho tshebeletso ena hoseng ona re kena ka lebitso le letle e leng lebitso la Kreste. O kena o sa kgathatse o ba o ya hodileng kampo o sa le motjha bophelong ba hao. Kampo wa qala o kena ka hare ho tshebeletso ena kampo o se le nako o sa fihle ka hare ho yona. Tseba ka hare ho ntlo ena ya Jehova re bantle rotlhe modimo wa rona wa re rata. Amen. Are amohalaneng ka o bina Hosana 1-4 atamelang ho Jehova le mmineleng haleluya na tsotlhe le modimo tla mo rorisa. Hosana 1-4.
re re ke yena modimo a re mo thabeleng bohle gobane ke yena lereko mahlohonolo a wona. Ke Jehova wa rona, dumelang. Dumelang. A re fumana psalme ya rona e latelang, Psalm 43, e leng thapelo ya motho ya bolelang ka mo tlhonolofatso e leng teng sefeleng sa bana ba Kore. O re romela lesedi la hao le nnete ya hao, di tle di ntsamaise, di nkise thabeng e kgetheileng ya hao le mehaong ya hao. Ke tle ke finyelle aletareng ya Modimo, o Modimo o ko thabelang ka tlase ho simoloho, o ko binelang ka repa, Modimo, Modimo wa rona. Ke Modimo wa rona, ke Modimo ya ratehang. Ha re ke re bina Hosana 5:7, ke rata mmoloki wa ka, yena molopolli wa ka. O nketsetsa lekgotso. Ata mmoloki wa ka, obane ke motswalle wa ka, o nna botjheng ba ka, le qetellong botsofading o tla nne a be le nna. A re tswela pele re fumana psalme ya rona e latelang, Psalm 46 verse 1, e leng psalme ya pina ya bana ba maalote. E re Modimo ke setjhabelo sa rona le matla a rona, ke thuso e fetisang ditsietsi. Ka baka leo re ke ra tshoha, le ha lefatshe le ka sisinyeha, mme dithaba tsa tsokotseha mahareng a mawatle, le ha maqhubu a ona a ka duma, a ntsha mafilo, mme bohale ba ona ba bina. Modimo e ntse e le mohale o rona. A re tswele pele re rorise Jehova, a re bina Hosana 2:5-3. Hoja ke sena wena Jesu mmoloki e motle.
Jwale nkareng wena a o se o nkgauhetse o bane rato la hao le hlolang nka le ananela jwang. Ha re tswela pele re fumana Psalme ya rona Psalm 62, Psalme e leng ya Dafita ka nakong eo a neng a le Judite. E re moya wa ka o itshepela Jehova, hobane tshepo ya ka e tswa ho wona. Ke lefika la ka ruri le thuso ya ka, ke qobošiane ya ka nke ke ka sisinyeya. Poloko ya ka le kganya ya ka di dutse ho Modimo. Modimo ke lefika la ka le matla, ke setjhabelo sa ka sa dinako tsohle. Jehova ke Modimo wa ka le wena, ke setjhabelo sa rona ka dinako tsohle. Ke ka hoo ke re ke motswalle ya ka ya nkileng melato le makgopo. Sana 257.
yang kutlwe dintweng tsena tse thata ha serase ya le nna ha ke na e mong mo lefatsheng ya ka nkutlwelang bohloko ya ka ntokollang boimeng ha fela e se wena Jesu. Psalm ya rona ya qetela Psalm 150 e reng boka Jehova rorisang modimo saelong sa ona o roriseng lehodimong le entsweng ke matla a ona, o roriseng diketsong tsa ona tse phahameng, o roriseng ka ho ya ka boholo bo fetisisang, o roriseng ka modima wa torompeta, o roriseng ka Palesterina le Arepa, o roriseng ka meropa le ka mehobelo, o roriseng ka modimo wa thomo e dikgole le ka phala, o roriseng ka simpala e modimo o hlakang, o roriseng ka simpala e modimo o hlakang, tse phufumolwang kaofela a di ke di rorise Jehova. Boka Jehova moya wa ka. CWM a ko bone ke eme monyako.
Ke kokota pelong ya hao ka pheello le ka mosa. Se ke se kopang ke o ba mpulele hle, o nkamohele, nka kena na. A ko ntadime ka lereko. CWL. Ke a bona batjha ba jela se ba shape mogopa ha o bina lona. Ba kotsi batjha. Ba Lerato. Bonang sefapanong wa sana 7-1. Moloki wa batho.
re ntse re eme jwale ka maoto a rona a re tiiseng bomong ba rona o Jehova. I stand tall. Hosana 3:10 ke sikilwe ke Jesu ke ditse ho yena. Fubeng tsa hae ka jeno ke a kgatholoha. A re duleng fatshe. A re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya Mike chapter 6. Kakaretso ya molao wa Jehova o tswa bukeng ya Mike chapter 6 verse 8. Ha re fumane e baleha ka tsela le mokgwa ke ona. Wena motho o tsebisitswe se leng molemo le seo Jehova a se batlang ho wena ke hore o etse se lokileng, o rate bokgabane le ho tsamaya ka boikokobetso le Modimo wa hao. Wena motho o tsebisitswe se leng molemo le seo tlamehang ho se etsa, empa wena motho ha ona kutlwisiso, ha o mamele. Ke ka hoo phutheho ena e swabileng.
Baratuwa ba morena wa rona Jesu Kristus. Ha o letho le tla salang, ha e se kahlolo le mollo o timeletsang, qetellong e tla ba ke phetho ke tu. Bane phutheo ena e swabile. Moprofeta Isaiah ha kgalemela setjhaba sa hae se leng difofu tse sa boneng, se batlang o nyefolwa, o bua le bona mantswe a reng ho tswa kgaolong ya pele ya moprofeta Isaiah. Le ha le ka otlela matsoho a lona ho nna, ke tla lebisa mahlo a ka hosele. Le ha le ka atisa dithapelo tsa lona, nke ka di mamela. Matsoho a lona a tletse madi, itlhatsweng le hlwekise. Tlosang bollotsana ba diketso tsa lona pele a mahlo a ka, lesang ho etsa hampe, ithuteng ho etsa hantle, le batlisise ho lokileng, le tshireletse moswenyehi, le lokisetse dikgutsana, le emele nyeho ya motlholohadi, mme le tle re lokise ditaba, o bolela Jehova. A re ho rona le ha dibe tsa lona di ka ba kgobedu jwalo ka crimsone, di tla soufala jwalo ka lehlwa. Le ha di ka ba kgobedu jwalo ka scarleta, di tla ba sou jwale ka boya ba nku. Ha le rata ho utlwa, le tla ja monono wa lefatshe. Ha le rata ho utlwa, le tla ja monono wa lefatshe. Baratuwa, nna le wena rata ho utlwa. Hobane ha re akaraba le lerato bana ba borona, ha re akaraba le kutlwisise o bana beso. Ke ka hoo re tlameileng re nyefole ka ho ikatumetsa pele ho Jehova, ka ho etsa boipolelo ba tumela bo Kreste ka mantswe a reng. Hosana 238, ke dumetse ho morena, ke mo neile pelo ya ka.
Evan. Oh, le batla ho shapa tang. Au, nakir le shapa tagaro le nale le beta. Hai ti tagaro. Hallelujah. Okay. Os didn't ubona re ba e batlang. I think o tlamile o di change. A batla o strike la next time. O kenye le ya Setsonga next time inyana le ya Sezulu. Yeah, I don't wanna le ngwe thata ske bo e kenya siqiqi ya sigrikwa. Tla lo gwaka. Dumelang bontate. Dumelang bontate. Dankin that is Letitia Louisa Matsoa Pami Sama Beti Kelebo. Dumelang bomme. Dumelang ag Bechigalo, na dumelang. Claquettes. Hi. Lokota dumela. Ya wa bona ke Bechagalo. Kana le ring a re tshwarane.
Thank you. Thank you. Thank you. Ke a bona a lena lerato le le kopantshitseng. A re tlo fumana dijo tsa moya. Sengwana re di fumana ho tswa o moruti wa rona. Moruti Ntai. Ha re bina Osana 138. Osana 138. A re bineng Phuthego. Ya bua. O ipotse Bruce. Second.
Anka ke ka sama kela mo Phutho ya modimo e ratehang ke rata ho nka sebaka le motsotso ona hoseng hona Congregation of the Lord, I would like to take a moment this morning ke le dumedise bohle mabitsong a mararo la ntate le la mora le la moya o halalelang and greet you all in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. ke dumedise baruti ba mona lapeng I greet all the reverends in the house, moruti ngaka Montla Reverend Dr. Munhla le moruti ngaka Chibalo and Reverend Dr. Chibalo. ke dumedise baithuti ba sekolo sa boruti I greet all the ministry students ba leng teng ka hare ho rona who are in our midst. ke dumedise lekgotla la kereke I greet the church council, qetellong ke dumedise batho ba bohlokwa ka ho fetisisa and in the end, I greet all the important people. e le lona phutheho e kopaneng mona You congregation who have ke le who have dumedisa met here. bohle mabitsong a mararo I greet you all in the three names la ntate le la mora le la moya o halalelang of amen of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. amen Amen. amen Amen. hallelujah Amen. amen Amen. God is good All the time. and all the time God is good. re a leboha bomme le bontate re fumana palo ya rona ya lentswe We will find our reading this morning ho tswa bukeng ya pele ya Samuele from 1 Samuel buka ya pele ya Samuele 1 Samuel re tlo bala temana ya 17 chapter 17 re bale ho tloa kgaolong ya 32 from verse 32 ho isa kgaolong ya 37 to verse 37. First Samuel Samuel wa pele chapter 17 kgaolo ya 17 verse 32 up to verse 37 ho tloa temaneng ya 32 ho ya ho ya 37. ke tlo kopa ka potlako fela ya itshwereng ka leleme la sekgowa ke tla kopa toloki ya ka empalle yona ka leleme la Sesotho ka lebaka la nako ke tlo kopa hore re bale ka maleme ao a mabedi fela e tla re ha o fihla lapeng o ka nna wa e sheba ka leleme leo o le thabelang ke a leboha Whoever has it in English, may they read it for us, and I will read it in Sesotho. Ka Sesotho e baleha tjena. Dafita a re ho Saule, ho se ke haeba ya felang pelo ka baka la motho eo. Mohlanka wa hao o tla ya a lwane le Mofilista eo.
Saule a re ho Dafita, o keke wa lwana le Mofilista eo, e tswe o sa le mohlankanyana, yena ke monna wa ntwa ha esale e le botjheng ba hae. Dafita a re ho Saule, ke le mohlanka wa hao, ke modisa wa dinku tsa ntate wa ka. Ha ho ne ho etla tau kapa bere, ho nka konyana mohlapeng, ke ne ke tswa ho di phallela le ho di bolaya, le ho namolela konyana hanong ho tsona. Mme le ha di ne di ntsohela matla, ke ne ke di tshwara ka ditlena tsa tsona, ke di bolaye, ke di timetse. Tau le yona bere, mohlanka wa hao o di bolaile, mme Mofilista wa leqai o se a ya ba jwalo ka tsona, hobane o nyedisitse makgotla a Modimo o utlwang. Dafita a eketsa a re, Jehova ya nnamoletseng marong a tau le a bere, o tla nnamolela matsohong a Mofilista eo. Ebile Saule o re, eya, Jehova a be le wena. Ha re rapele. Let us pray. Sempete wena yara deha moloke wa ka ha untse o setsa ha untse o setsa ba sempete Morena Jesu o kya o rapela kya o rapela onte o se ha onte o sitsa ba sempete le na ke ka ho hlomoha ke ka ho hlomoha pelo ke tla ho wena ha o hela o hela ba ga o hele ga au yelele na Morena Jesu o kya o rapela kya o rapela kya o rapela o ha unte usi tsaba sempete le Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang, wena mmabaledi wa maphelo, Modimo wa re entseng ho tloha qalong e sale o le Modimo ya sa balweng dilemo le ho fihlela ka sena sebaka o ntso le Modimo ya kalletseng maru. Modimo tla no be Modimo wa meloko e tlang, diwedara di a fetoha, batho ba fetoha,
empa wena Modimo o dula o le fela jwalo ho ya ka ho sa feleng. Modimo re rata ho leboha matla a mohau wa hao ha kile a bebofatsa maoto a rona hoseng hona ha re tla re lebile ntlo ena ya kokelo, ha re tla re lebile ntlo ena ya dipina tsa moya, ha re tla Modimo wa rona re lebile ntlo ena ya thoriso. Re a o leboha morena wa rona hobane re a tseba ha se ka lebaka la bohlale kapo la hobane re lokile ho feta ba bang, empa ke ka lebaka la hobane mohau wa hao o ntso re lekane morena wa rona. Ha re bona tseo tsohle re tloleha ke ho thola re rorisa jwalo ka dikerubime le dikerafime ha di ntse di babatsa di re wa halalela Jesu wa makgotla, ha o ya tshwanang le wena hodimo mahodimong, tlase lefatsheng le ka tlase ho metsi ho ntso benya kgalalelo ya hao. Modimo re a o mema jwale ha re tlo mamela ditaba tsa moya, re a o mema jwale ha re tlo hlatholla lentswe la hao morena, ha re ka etsa ka borona, ha re ka etsa ka matla a rona, seo re tlameileng ho se fetisa se keke sa fihla Modimo wa rona, empa re tla ho wena re bina jwalo ka moroki, nkape se ka matla wena ka sebele, ntlholele sebe ka mehla, qetellong o nketse mohale. Modimo wa rona re rapella lentswe la hao hobane lentswe la hao le tshwana jwalo ka lerumo le ntlhadipedi, ha le kene mothong le be le tswe mothong le sa etsa mosebetsi. Modimo wa rona re a ikokobetsa pela sefahleho sa hao, re a ikokobetsa morena pela terone ya mohau, hore Modimo re dumelle ha re tswa ntlong ena ya thapelo re be re bina ka maleme ya matjha, melomong ya rona re be re bina sefela se setjha, re re morena wa rona e sale re itlhatswa teng re ntse re bina topollo. Modimo re a o mema, theolela manyeloi, bana ba hao ke bana wa ba tseba ebile wa ba tsebela, o tseba tse ba keneng ba di jere, o tseba tse ba keneng di ba imela. Modimo wa rona o itse lentsweng la hao joko ya hao e bobebe, bohle ba kgathetseng ba tle ho wena, bohle ba imelwang ba tle ho wena, ba rule merwalo ya bona hodima hao. You offered yourself as a sacrificial lamb for all of us. Modimo wa rona re a rapela ka sena sebaka, re tswe mona morena re imafetse, re tswe mona morena re imulohile, re tswe mona morena re re ka nnete Modimo wa phela, kgale ba mo bolela empa ke mmone ka mahlo, ke mmone a nketsetsa meka le mehlolo. Modimo wa rona re bitsa lebitso la hao, se ke wa re dumella ho tswela pele ka borona, hobane ha re ka tswela pele ka borona ho tshwana le mosebetsi wa rona mona e le lefela la mafela. Ka mantswe a mang morena re itshenyeditse nako, empa morena re bua jwalo ka mohlanka wa hao e le mmushe ye ileng ya re ha qala leeto ya ba o bua mantswe a reng ha sefahleho sa hao se sa tsamaye le rona, o seke wa re tlosa mona, re batla ho tloha mo re leng teng ha fela sefahleho sa hao se tsamaya ka pela rona. O bue hle monghadi le rona re o mamele, o re rome mosebetsing re o sebeletse. Modimo re a o leboha ka lentswe la hao, bua morena e tswe bahlanka ba hao ba mametse. Amen. Re a leboha Thank you, bomme le bontate brothers and sisters. mo re badileng teng hoseng hona. Where we have read this morning,
Re bala ka pale we read the story sa mohlankana of a young man le motho ya moholo. and someone older. Impa ntwe bohlokwa e re tlameileng re e tsebe. But the important thing that we must know Ke hore mohlankana enwa it is that this young man le ntate enwa and this older man, puisano ya bona their dialogue e etsahalo kapo e etsahala tulong efeng kapo nqalong efeng. took place at a particular place. Ha o ka understanda mo puisano ena e etsahalang hona teng, If you understand where this dialogue took place, o tla utlwisisa hore na batho bana ba babedi, mohlankana kapo moshanyana le yena ntate enwa, ba bua under which context. you will understand the context in which this young boy and this man are talking. Conversation ena ke pakeng tsa morena The conversation is between a king le motho e re ka mmitsang ka hore ke nobody. and someone deemed as a nobody. Jwale morena ba tulong ya ntwa Now the king was in the place of war. ba emi in a battlefield. They were standing in the battlefield. Ha ba emi jwalo, Bibele e re ba ne ba lwantshana le setjhaba sa Bafilisita. Now, as they were standing, the Bible tells us they were fighting against the Philistines. Bafilisita ba ne ba le ka nqane, Majuda kapo bona ma-Israele ba eme lehlakoreng le leng. The Philistines were on one side and the Israelites were on the other side. Mme mola wa ntwa o notakilwe. And the line of battle was drawn. Jwale bana ba ka nqena ha bana homework e ngata. Now, these ones on this side didn't have a lot of homework. Impa bana ba ka nqena bana le mosebetsi o moholo haholo. But those who were on the other side had a lot of work to do. Bana ha bana mathata hobane ba tseba ka hare ho bona bana le senatla. These ones did not have a problem because they knew that within them was a giant. Ha o hlaha difefo ba tseba hore senatla sa bona se tla ema ka pele, mme bohle ba ka morao ba tla bolokeha. When the storms came, they were safe because they knew that the giant would stand in front of them and they would be safe. Impa bani ba ka nqane bomme le bontate ha bana e mong lefatsheng a ba utlwelang bohloko. But the others in the world, they had no one who could feel mercy for them. Ile sekgetlo la pele setjhaba sena sa ma-Israele se lwana le setjhaba sa Mafilisita. It was not the first time that the nation of Israel was fighting with the nation of Philistines. Mme already ba ne ba tseba hore they are going for a defeat. Already they knew hore ba lo hlolwa. Ba ne ba tseba hore Goliata ka mehla le matsatsi o ipapalla ka masole a bona. They knew that Goliath would always toy with their soldiers. Jwale conversation ena e ka hare kapo e pakeng tsa nobody enwa ke Dafita. Now the conversation is between a nobody, and this nobody was David. Nobody enwa o buisana le morena wa Israele e leng Saul.
This nobody is having a conversation with a king, and this king was Saul. Ha ona batho ba babedi to ba sheba le mahlong ba convinceana. There was no one around. It was just the two of them, and they were having a conversation, convincing each other. The reason why babali conversation, it is because of the environment and the context to which the battle is taking place. Lebaka le ne le etsa hore ba be babedi jwalo ke ka baka la ntho e ne e etsahala nakong eo. Mona mo re leng teng sa pele re hloka masole, sa bobedi re hloka di-warrior. Where we are this morning, we need soldiers, and for number 2, we need warriors. But now Sauli o tobane le moshanyana ya monyenyane. Bibele e re he was an intelligent, handsome young man. Now Saul is looking at this little young man, and the Bible tells us hore o ne a le motle ebile a hlalefile. Now handsomeness and war, they do not mix. Jwale botle le ntwa ha di kopane. Now Saul is trying to understand how can this handsomeness be put or say, I will go and liberate you. Jwale Saule o makalletse kwete yena hore o tla kgona jwang hore a lo le lopolla. So the conversation stemmed from that particular appearance of this young, handsome man. Jwale taba ena ya bona e tswa moo ha ane a bua le kwete yena ya moshanyana. Impa ka hara moqoqo ho hlaha ntho ya bohlokwa. But within the conversation, something important comes Ka out. hara moqoqo Dafita o tshosa morena. Within the conversation, David scares the king. Dafita o ntsha sephiri. David reveals the secret. For the first time, Dafita o bua taba ya nentse a ipatile ka sefubeng. For the first time, David reveals what was in his chest. Dafita ha soka a bolella lelapa labo le ntate wa hae. David has never told his family and his father. Dafita ha soka a bolella bana babo. David has never told his brothers. Nobody knows about this particular secret that David is about to tell. Ho ne ho sena motho ya tsebang sephiri sena se tlo bua ke Dafita. Nobody uri ho morena. Nobody says to the Lord, Uri king, listen to me. he says, Morena mamele. Ha ntate wa ka a nromme ke yo shebana le mehlape ya hae. When my father sent me to herd his sheep, One day they came, or one day there was a lion that was threatening to kill the flock. ho kile ha tla tau e batla ho harola mohlape. One day there was a bear that was threatening to kill the flock. Ho na le bere e neng e batla ho harola mohlape. And this is what I did. I did not run away. I confronted the bear and I confronted the lion. Hanka ba ka baleya ke ile ka toba bere ka toba le tau. But both of them, they are no more. Bobedi ba tsona ha di sa leyo. So Dafita unta profile ya hae ho morena. Now David is giving the king his O profile. rekisetsa morena CV ya hae. He's selling his CV to the king. Hore morena, I am not here to audition for the position I was born to play. Ore morena ha ke a tla mona ho tla hatisa mosebetsi o e leng wa ka. Dafita uri ntho tse ke di hlotseng sephiring He says the things that I defeated in secret, ne di prepare for public victory.
di ne di ntukisetsa tlholo mahlong a I batho. cannot win in private Nkekebe ka hlola and sephiring, fail in public. ebe ke hloleha mahlong a batho. Ba winang sephiring. Those who win in secret, Jwalo ka moroki a re lekunutung le morena. just as the hymn says in secret, O in a mmolele secret place, tsohle tse o kgathatsang. tell him everything that bothers Ha o you. tswela ka ntle o apere lerato ka matsatsi ohle. Tjhe, ha ke sisinyehe, ke At all bolokehile. At all times when I'm out there, I am safe. The message nobody was trying to communicate. Molaetsa o nobody a neng a o fa morena. Hore no one win in private but lose in public. Wa hore ha hona motho ya hlolang sephiring a ba hloleha hara batho. Jesu ha qala leeto la hae. When Jesus started his journey, Before he could heal the sick, pele a fodisa ba there kulang, was a wilderness he had to go, ho na le lefelleng mo a na tshwanetse where ho he ya was teng. alone, tested and tempted. Mo a neng a lekwa ebile a But the lekwa. wilderness was necessary for us to see the public victory. Empa lefelleng mona o na tshwanetse hore a ye hore re kgone ho tseba tlholo Before setjhabeng. Joseph could sit on the palace, Pele Josefa a dula palaising, there was a betrayal and there was a pit. ho ile ha ba le keko, ha ba le mokoti. Impa, all of that was necessary because re pheuwa lekunutung, ha re pheuwe bathong. But all of that was necessary because we are cooked in secret and not in public. O re moroki le mmolele tsohle tse le kgathatsang tsa lefatshe lekunutung le morena. The hymn says, tell him everything that bothers you in the world in secret. Bomme le bontate ha re qale public be re ya private. We don't start in public and go privately. Empa re qala private be re ya public. Re qala sephiring and go Le public. ha o ka loser public, Even if you lose ha o in le public, comfortable ka privacy ya hao, if you are comfortable you in don't privacy, feel like a loser. ha o ikutlwe o But if you hlolehile. lose in public Empa ha o hloleha and you bathong, did not have your solitude o bo place sena mo o dulang o le mong, where you are comfortable, mo o utlwang o where you are iketlile, happy, mo o thabileng where you teng, don't need any validation, mo o sa hlokeng ho of bolellwa hore anyone, ho tloha ho mo motho mang le tsebang mang, hore where you know ya re tshepisitseng whoever has wa promised us tshepahala. is trustworthy. Diplane tsa hae His are not there plans to kill, ha di a tla ho but tla to re prosper bolaya, you. empa di tlo For o a fetisetsa public pele victory, hore o you hlole need hara batho. a private O victory. hloka hore o Batho le hlole ba sa sephiring. tsebe ka sephiri sena. People did not know about this. It is for the first time Ke kgetlo la go utlwa pele Dafita a bua that we hear David ka dintho tse speaking ileng tsa mo etsahalla. about the things that Batho ba sa tsebe transpired ka tsona. that people did Ba not mmona know le about. motle. They see him Ba mmona handsome. sebopeho. They see his Kganthe ha ba stature, tsebe. but they don't Monna enwa know o tswa that lerweleng. this man was Monna from enwa o tswa dust. seretseng. This man was Hobane in the mohau mud. jwalo. Because it is Mohau not ha o like that. fihla. When grace Ha o comes, kgathalatsehe. it doesn't O matter lahlehetswe ke eng. whether what you Ha o lost, kgathalatsehe. it doesn't matter Lefu le kile la o whether utlwisa death has bohloko. ever Ha hurt you. mohau o When fihla. grace Wa o comes, apesa. it clothes O ba you. motle. You become O bina beautiful. sefela. And you sing Je a song. kajeno ke Today, fodile. I am Ke ngwana healed. Modimo. I am a Ke child of God. thabile. I am Ha ke na happy. pelaelo. I am not Mohau the grace ha o hlatswitse. when it washes you. Batho ba tlo ba shocked. People will be shocked Dekte o ba bitsa hore ke o jwetse hanyane ka when nna. you tell them and say, let me Mme tell o you a about kgannang me. koloi eo. You see the woman motle driving eo. this car, the beautiful E re one. ke o jwetse ke fetile ho eng. Let me tell you what Ha I se hore passed ke na le through. too much It confidence. is not because I'm too It is confident. because my secret place It is because my where secret many place, victories were won mo ditlholo di ne di Imphile etsahala, matla has given me not the to be strength ashamed hore ke ske in ka public. swaba hara You don't batho. need Ha ke hloke- public ha re to hloke validate batho hore ba o what God tsebise
has se validated. modimo a o lokiseditseng sona. Jwale ha ntse ba qoqa, Now as they were having the conversation, wa mo mamela morena but o ntsa mo nyatsa ka stature sa hae. the king is listening but he's O ntsa mo undermining him. nyatsa hore, but you cannot go and fight. A re, "O kekebe wa lo lwana." Worse, when the brothers, e re Bibele, the 3 sons of Jesse, his brothers, were also trained to be soldiers. Bebele e re boabuti ba hae ba bararo ba ne ba lokiseditswe hore e be Ha ba bona balwane. ngwanabo ba jwalo ka motho a moholo kapo ka di-siblings tse kgolo, ha di bona last born a live in a very dangerous environment where men are fighting. The brothers were angry with him. When they saw their young sibling in a dangerous place, they were angry. Ba re kgutlela lapeng, o batla mona, you are not wanted here. They said, "Go back home. What do you want here? You are not wanted." Kganthi ha ba tsebe hore tlotso ya Modimo e dutse ho yena. But they didn't know that the anointing of the Lord Yena was enwa upon e ba mo him. nyatsang, The one kganthi that they were Modimo o tlo mo undermining. sebedisa. God was going to use him. Ha fihla ho bona o re, but what is your strategy? When he gets to them, he asks, "What is your strategy?" O jwetsa morena hore, morena, all my battles, all those victories that I have claimed in my name, O re, "Morena, dintwa tseo tse ke di buang ka lebitso la ka. before I fight an opponent, I make a pronouncement to the enemy to say to the enemy, I am not coming as David, but in the name of the Lord, I come to you." Pele ke lwana le sera, ke a se tsebisa hore ha ke tle ke le Dafita, ke na le eo ke tsamayang le yena e leng Modimo. The declaration that you make before every circumstance, before every battle, is very important and will determine whether you remain victorious or not. Seo o se buang pele o kena ntweng efe kapa efe se tla tswella pele ho ya ka hore o buile wa reng. Ha Jesu a kena Jerusalema, ba ntsha dipalema, ba ntsha diphahlo, empa the crowd was chanting Hosanna. In that Hosanna, there is a line, the one who comes in the name of the Lord. When Jesus came to Jerusalem, the crowd shouted, "Hosanna!" Hara molao wa Hosanna, ho na le lentswe le reng, "Ya tlang ka lebitso la Morena." Phutheo, ntwa e re e lwanang ha se ya nama le madi. Congregation, we wrestle not against flesh and blood. Re lwana le di-principalities. Empa re lwana le memoya. And the principalities Memoya ena, di lwantshwa ka ditlhomo tsa moya. they are battled with the O armor tlameile o tsebe of ditlhomo tsa God. moya. You need to know the armor of the And ditlhomo Spirit. tseo tsa moya o ke kwa di fumana kerekeng. And you will not find them in O tlo di the fumana church. ha re tswa re ya malapeng. You will find it when we depart teng and o go tlo home. lekwa. Where you are Mo teng o tested. tlo ba tempted. Where you are Mo teng o tempted. tlo re ha ya ke sa rapela. Where you say, Ke re "I'm ke not nke going to break ya pray. nyane. Let me take Ha a ntho little tseo di break." etsahala, When all of o these tsebe are hore o so le happening, in a spiritual warfare. tseba hore o Ha o lwana so kene maemong semoya. ao, When you are in you that need to situation, ignite o your tshwanetse ho spiritual hoketsa senses moya and wa- know moya God o is hole. with me. Tseba hore When you Modimo o na feel le wena. the Ha o Lord utlwa has hore Modimo deserted o you, te- o that's siile. when you must know Ke ka mo- the ka Lord mokgwa o is tsebang closer hore Modimo o to the haufi brokenhearted. le ba dipelo tse robehileng. Ha o ka fihlelwa ke feeling ya hore Modimo o tloetse o tsebe o pela hao. If you feel that God has left you, then He is closer to Hore you. Modimo o shebile ba bang o tsebe o shebile. When you think He's looking at others, He's Hore looking Modimo at you. kgala sitsa ba bang a ntsa ntlola o tsebe o shebile. That God was helping others and That leading me. only He's looking. mindset ha e katla o ska e lata ka nama When e tlo the- confuse. When the mindset comes, don't go with Tap flesh. It will into the confuse you. spiritual realm Kena moyeng. and find your answers. O fumane dikarabo tsa hao. Dafita o re morena David says, hoja o tseba "King, dintwa tse ke di lwanneng sephiring if you knew the battles I fought in, o ka in bo tseba hore I secret, qualify you for would know this- that I qualify for for this man. For monna ena. Dafita wa e simplify
David simplifies it. o re e re ske ka mentiona bo dinoga He says, let me not e re speak ske ka about the mentiona bo snakes. di-vulture. Let me not speak about the Maybe king o tla vultures. mistake gore how can you compare Goliath with a snake? He will mistake So, how le tseo di lwanne, Goliath but is ha jwang di le mention. dinoha. He doesn't mention Ka ra them CV ya hae in his CV. o mentiona tsena tse ne di tlameile go mo He bolaya mentions the ones o that were mentiona supposed the to bigger kill him. ones in the room The o mentiona tau He o speaks of the mention a lion. bere. He speaks of gore the the bear. king That the must morena automatically think a kgona ho the nahana strength of a bear hore matla as a compared bere to the strength of a man. ho tshwantshwa le Hore le the king matla a must motho. think Hore morena a The nahane strength of a lion matla a as tau compared to the ha strength tshwantshwa le matla of a man. a monna. If I can comprehend, Ha ka e would utlwisisa, understand, he will there was a understand supernatural hore power. ho no na le E matla la a re sa ha tlwaelehang, lwana, that ya when he mo ema ka fought, pele. stood before him. Tsatsing la kajeno, Today, ha ke tsebe dintwa tseo di lwanang I as we don't know speak. the battles that you fight. Ha ke tsebe dintwa tseo di lwaneng as we speak. I don't know the battles that you Ha have ke tsebe fought. dintwa tseo tlo di I lwana. don't know the battles that you Empa are ke about batla to ho fight. jwetsa hore But I want to we say do to not you, run from the ha battlefield. re balele You ntwa. just go back Re kgutlela and morao, take a file ra nka where file. the mercy of God, Mo came mohau through wa for Modimo you. o ileng wa if that fihlela. file ya fita, Ha e o fihla e le sebedisa ngata yona file, you use maemong it a matjha, in your o situation. hopotsa maemo You remind ka the Modimo wa situation hao. about the Ha o Lord that tlohele you serve. maemo You don't a o let the hopotse ka situation boholo ba ona, remind you about empa how o great it hopotsa is. maemo But you remind of the how situation. mighty hore and great Modimo o is your moholo God. hakakang. Bomme le bontate, Brothers and sisters, why David a thotse for this long time? why was he quiet all this time? A sa bue. Why did he not say A anything? ke le rona batswadi, re Even us as kgothaletsa parents, bana ba bue. we want our children to You don't want talk. to be shocked. Ha re batle ho Ha o utlwa tshoha ngwana a bua, when you hear o a bo re, child speak. ne ke sa tlwaela a bua tje. I said, I was not Empa used to Bibele e him re, speaking like this. O na thotse But the Bible ka says he was ditaba tsena quiet. as a of these- testimony. as Hobane o na tseba o tlo testimony. nyatsuwa. Because he O knew na he was tseba o going tlo to be judgiwa ka undermined. mahlo. He knew he was But a ba going re to be nkeke ka judged. sebedisa nna. And he said, I will Nna not ke a use me nyatseha. because Le I nna am ke a undermined. ipona. I can Ke see a that nyatseha. I am But ke tla undermined. sebedisa But I will tlotso ya use Modimo the hore anointing ke of God fete that I may pass ka ra bothata bo. under this problem. A ba hlahisa tau le bere. And he made Ho a morena. reference to a bear The and a rest lion. And ke everything, history. everything else was history Hore na ho etsahetseng. about what happened. Bomme le bontate ha e tswela pele When we continue temana ena, this verse, o tla fumana hore Dafita you find that le David Saul and Saul, ba mo apesa diaparo they clothe tsa him lefatshe, of the things Helmet, of the world. The breastplate, helmet, breastplate, le thebe and a le shield, lerumo. and a Ha spear. qeta o di kenya, After putting hobane them on, Dafita because o na lo David lwana ntwa ya moya. was going to Ha fight the qeta o di battle of the kenya, spirit, as a handsome jwalo young ka man, monna ya motho. o re no, He says, diaparo no, tsena these di a clothes nkimela. are too heavy. Ha nka ya ka tsona, If I go ke with tlo them, hlolwa. I will be Ke kopa o di defeated. hlobola. Can I take Ya ba them ba off? makala. And they were Ba nahana o na wondering. le diaparo They thought tsa that maybe he had other dipatileng. clothes that he Ya ba had o hidden. hopola And mantswe a remembered Modimo. the words of Come God. as you are. E tla ka You mokgwa o don't leng ka need teng. Ha o any hloke- decoration. ha o hloke Even if mokgabiso. lefatshe Le ha le o lefatshe kgesitse. can throw you Come out. as you are. Hloka mokgwa o leng ka teng. Moruti wa lona ke a mo rata, ke motho wa difela, o bina verse 1 up to verse 5 tse telele tse. Ne ke itse ke tlo mo re ha moruti di telele fela tse a ena. But ha o bala difela tseo ke molaetsa, When you read those hymns, they are a message. ke molaetsa. They are a message. Without verse 2, Without, you may not understand verse 1. Ha o no utlwisisa ya Without pele. verse 3, Ha o sa ye ho you ya may not boraro. understand verse 2. Ha o no utlwisisa So ya ke bobedi. molaetsa It is a O re message ipolelang ka tsona. that we speak Ha ntse ke di shebile mona, as Mobutu was ikgalemetse. looking at them, nna hore nkeke ka hlola that he will never ke khatha difela again cut Verse the 2. hymns.
On verse 2. Ana ke a di khatha Phuthego verse 2 ga leboa. Re temana tse pedi ya bobedi re khatha sefela. But every time mona a ka sia le consistent ka ho bina di fela from verse 1 up to verse 6, from verse 1 up to verse 5. Mi di fela tseo ha ntse di binwa And when we ka sing pelong those ke re, hymns, but this is my message. it says, this is my message. Ha ke dutse mole ke re, but this is my message. Moruti a re, "Ona ke Hobane di molaetsa bua wa ka ho hlola. Because they Di speak bua ka about ho victory. inyatsa. They Di speak bua about ka ho surrender. They speak Hore about you don't go to a surrender. battlefield Hore ha o by ye ntweng, yourself. o le You mong, surrender, wa but you still inehela, go. empa Modimo wa ha ya. a re, surrender God does not and say, stay at "Inehele, home." o dule Hore hae. the Egyptians O re ba you see Egepeta, today, bao ba you bonang shall kajeno, see ha o sa no hlola, more, o ba but bona. come Empa and see. tloho, o ba bone. Hoja o no tseba dintwa tse kileng ka di lwana If you only knew the battles that I hore bana fought, bana ke ba hodise. for me to raise this Hoja kids. bana bana ba ka ba le clue If you had a ya clue meleko e kileng ka feta ho ona of the things I went through ka lebaka la bona. because of them, Ka nako e nngwe motswadi ha a kwatile sometimes when a a le parent is angry overprotective and a o overprotective check o kae, and checking where you you are, think motswadi o you think that the is parent nagging. is a nagger. motswadi o That is parent not nagging. is not She nagging. fought She so o many lwanetse, battles o lwane- o in lwanne dintwa private ka for sephiri, you hore to wena come and o stand kgone ho tla o tlo ema. today. It Kajeno, is just that empa ha ba fela, tlo senya she didn't kelello want to ka ho depress jwetsa you by di telling you event all the tsa things bophelo that have ba happened in hae. life, in her O sa le life. ngwana, You are still a o sa le child. You are monyane. still But young. if you understand, Empa ha o o tla utlwisisa, understanda o tla hore the utlwisisa public victory that the- yeo le nang le yona ka ga that is lelapa there leno in e your ne le family, mohau it was le the lereko grace la of Modimo. God. Batjha, Young mamellang people, batswadi ba lona. listen to your parents. They are not nagging. They're not nagging. It is not that they do not understand. A so ba ne ha ba utlwisisi. They understand. Ba utlwisisa. But Empa they are protective ba le sireletsa because there are battles hobane ho na le tse ba di dintwa lwanneng sephiring that they fought in for you to secret be here. hore le be mo le- One le le day, teng. Ka tsatsi le leng, The universe lefatshe will le lehodimo communicate. le tla bua le le ha e lona. se yena o jwetsang, Even if it's not the her, universe the lefatshe e na le le lehodimo tsela has ya ho a fa way ditaba of bringing tseo no sa the di news tsebe, that you didn't tseo no know, sa di kopa, that you didn't di ask for, tlele tafoleng that they just come ya to your hao. table. Then you understand Ebe o tla hore, utlwisisa oh, hore, that's why this is ana why actor so. she was It acting is the way because that- of Ke ka the baka victories la she dintwa fought tseo a di or he lwanneng, fought tseo a di in lwanneng private. ka sephiring. Taba ena sephiri e kotsi. This issue of If the you secret want is to very build and dangerous. mold your spiritual life, Ha o batla ho hola moyeng, be consistent in prayer. tswela pele o dule o rapela. Never allow this book of the law to depart from your mouth. Se ka dumella buka ya molao e tswe molomong wa hao. Meditate upon it day and night. Dula o rapela ka yona Mme tseo bosiu le tsohle motshehare. hanyane. Slowly but Don't surely. pressurize yourself. O ska ba wa ikwela. Hanyane. Slowly The but surely. spiritual world will connect to your aura. Lefatshe la moya le And tla kopana everything le yeo wena. hlahelang bophelong ba hao, Tsohle tseo o hlahellang tla in your tseba life, e ka tlasa taolo ya you Modimo. will know that they are Le ha under God's batho control. ba ne ba batla o panic, Even when people ba want tla you to bona panic, o ntso eme they o will sa see you sisinyehe. standing and not Hobane shaken. o masterile lekunutu le morena. Because you have mastered the secret place with the Lord. Qetellong, In the end, bomme le bontate, brothers and sisters, le rona
let us, mohlomong kae maybe re wherever bo Dafita, we are David, mohlomong kae maybe ho na somewhere le bo Sauli there are souls ba nyatsang matla a hao. who are undermining It your is not for power. you to prove, Ha se wena o but tshwanetseng ho it ba is for the bontsha. grace to prove. Empa o tshwanetse o And dumelle sometimes mohau o ba grace, bontshe. it doesn't go with our time. Ka nako e nngwe Wena mohau o ha o batla ho tsamaye ka prove a nako ya no. rona. You wanna show But them grace now. ebere, let's give it time. Empa mohau o re Let's hanyane give it hanyane, time. ha re e fe nako. Ka mora nako, After a even while, without effort, le ha o sa etse ba neng ba o letho, nyatsa, those who there will be undermine you, knocking ba tla be ba at your kokota doorstep. monyako wa Ba tlo hao, kopa asking you ditshwarelo for gobane forgiveness. mohau wa modimo For the grace o of God lekane. is Ya enough, re is sufficient. tshepisitseng, Whoever o ntsa promised tshepahala. is trustworthy. Amen. Amen. Re a leboha phuto ya modimo e ratehang. Ke tlo kopa moithuti Sila Tsatsi a re etelle pele ka thapelo. Oh, oh, hledi. Jesu ke morena, Jesu ke morena, ke molaodi. O wa re qela setshabe. Rauha masole rauha masole twaya le hlomelele ohle diradi Re a rapela. Modimo ntate, modimo mora, modimo moya o halalelang. Hoseng ha kajeno wena seabisa mahlonolo. Re tla ho wena o le Jehova Nisi. Modimo awa bena. Wena eo re llelang ho yena ebe re phamisa our banner of victory. Hobane o modimo ya utlwang dithapelo tsa rona. Pela tirone ya hao Jehova, re tla ka boikokobetso, re tla ka teboho, re tla ka mohau. Hobane wena Jehova o re tsositse hoseng ha tsatsi la kajeno hore re tlo utlwa lentswe la hao Jehova. Lentswe la hao le re hopotsang hore le ha re ka nyatseha hakakang difahlehong tsa batho, empa pela sefahleho sa hao re batle kaofela. Ntate ya matla ohle re a leboha ha o sebedisitse leleme la lekgabunyane la hao ho tla re phahamisa meyeng Jehova, ho tla re hopotsa wena seabisa mahlonolo hore dintwa le ha di katla, even when the storms come, empa wena Jehova o modimo ya re lwanelang, o modimo eo re tshwanetseng re mo tshepe hobane o tshepahala. Ntate ya matla ohle, ha ke tsebe hore ke mang ya mametseng hoseng ha tsatsi la kajeno. Mohlomong o tla a imetswe, mohlomong o tla a kula, mohlomong Jehova o tla a sa tsebe hore a etse jwang mosebetsing, o qakeile ka mona le ka mane, mohlomong kgwebo ha e tsamaye hantle Jehova. Ba bang ba re ho yena give up hobane dintho ha di loke. Empa wena o seng ha letsatsi wa re hopotsa ntate ya matla ohle ka lentswe la hao hore you will never leave us nor forsake us. Re a leboha ntate ya matla ohle. Lentswe re le utlwile, mme re kene re imetswe fela re tlotswa re imollotse Jehova. Re a leboha ka lebitso le matla la Jesu Kriste wa Nazareta. Amen.
Nna sefela 268 ditemana tsohle tsa sefela sena ebe ke kgutlisetsa marapo. Ebe ke kgutlisetsa marapo ho lekgotla la kereke. Hallelujah.